Aceh Utara na PT Arun giok di betong menghai harga rasa lam hati dirasa tutong ke bawah hati lun melabu dua tak jauh tadu jalan rambung jalan melingkung lam rimbaraya pakan kano ecut adelon pakan ba ujung ulun sisa jalan tak kengon tumbuh betul jalan eden lam rimbaraya jino bantanya bacut adelon pakan ke ulun ayahan serta pakan di ayah lun han geduko pekekerelon ni ba ayanda pakan jejino ayah ni sanjong ketefi betong ke pengulia masjid raya indah tat payung masjid agoy melabu kota baculun pegah ketefi betong pakan adun lon kalain abah di lebang pegah kelon duko pakan sanjung ulun bela pakan oludo ulun tiko balik arun alun cerita jino lon tanya bacut abang lon pernah tersinggung getanyo dua sampai hati wahai cubang lon terasa rincun dobak dada Allah ya Allah Allah ya Rabbun sedita ulun lagi nyucara basolun ngadu lun lagi dulu udita untung jinolon rasa basolun ngadu lun lagi dulu udita untung jinolon rasa